ngasi uksit ki nonglei nuksit atu nupi hum sire mairu yaung na mioi kya sopan nangle mafam kya da yung kai camerum amang atha thokre Lebasi ki pandam di miyam bu nungahan ba madi miyam ki mamiti ki mapi tahan da bini haina Chief Minister and Biren na phongdokre amasung law lining amadi culture ama khakti oiba lebak semgni hariba kangbu ki lambi da miyam na setfa sumlo haina Dr. M Narana phongdokre Kurumjre as the bigi Manipuri pawmeng tabri sing taram nok subolo na pauk sendono pizre ngase Manipur gi mafam ayam bada set khiba kan me nonglei nungsit aduna nupi ahum sire mahiro yauna mioi kya aswafan nangkre nonglei nungsit aduna Saranpur district ke manung senba ke Salemjang na nupi ni sire lekhidrba sing adude namdong sei hompumanga mapuroiba NJ dongal amasung singkholai sehyang khai mapuroiba sokholel singsen kawe ngasi nonglei nungsit asina district sig manungda leba government ki loisang school lana yumna sing paktak nana amanga ta thon kre district hospital Surasampur gi surgical ward ki mathak humdo kre amanga ta thokra mafam sing SDO Surasampur thangboi gangte na yangsin ki bolena amanga ta thokhibagi assessment athu matamda lankhat lagani haike Amaram dengan segi nonglei nungsit aduna kaksing district ke manung senba kaksing wairi senapati leikai lairam parengdat nupi ama khongnang pambi ama tutharak padan nanduna sire lekhidrabi nupi adude yengkhom nungsi tombi Alice Memsa sei yangkai taruk rom sure ma mafam adu da hotel tawduna leibani khongnang pambi adu ma ke hotel matakta nantharakhibani hari Nonglei nungsi aduna Bishnupur district ke manung senba Kumbi police station manakta leiba new model school Kumbi gi mahiroi tara hena asopan nangle school asi class 4 ge classroom ge mathak tangba jinga gi saru adu nonglei nungsi aduna homdoki hari tawdodu da pikleba mahiroi tara gi mathak ta sokpa de hospital laikna kre Amaramda ngasigi nonglei nungsit aduna kota maning lekai da leba Manipuri creative school dasu sauna amanga ta thon kre nonglei nungsit aduna mahiro yauna mioi tara hena sokpadi hospital laikna kre hiramasta pawda mama Haujen ni regional pharmacy Kokta municipal council ki Kokta municipal council ward number 2 Kokta Saval lekai dani Kokta Saval lekai asigi CVSC na chalaiba adugum lawa school Manipur creative school ngasi ayuki laibak thiraba nonglei nungsit nong yauna akanba sit khiba nonglei nungsit maram moraga Manipur creative school gi aujik lairiba administration block yauna school gi saruk ayamba humtok khibaga loinana school asigi tamjariba satra sing school asida tamliba mahiroi sing school gi class athiringe manungda sit panong sit oibana maram oraga school gi ayamba mahiroi sing soktuna ngasi hospitalize tawkhre school gi administration gi makai degi laibak thiba thodo asida tamliba satra sing kayam yamna soklage haiba sab chaba khangba ngamdraga su khara henjin sokpa mahiroi sing Imphal dalaiba Rims hospital yauna district asigi tongan tongan ba hospital sing da Blacken nanabigi damakta ambulance yauna kai miyam gi lanagi oiba gari sing yauna mahiroi sing asibu kanbigi thabakti kan sathari ai Hamam John Singh assistant teacher ni in this department da lejabani probably koi first period lower ba matung dani 950 hai batare hayuki koi second period hakpa saida nonglei nusi akan ba malakpa adagi koi ai han masi koi office han hum dore aduga matung da koi gari wait cycle set asi muhum dorpa di matang da som da koi gi kha thang da leiriba set a school building se matang hum dorok na angang khara dumak chentok narak padagi mayam hodana ngang khara di dumak kan bang ngwe dubu hojik jek koina angang senai manung sida koigi lakpiriba koigi mating pangbiriba koigi lekai sigi amadiram damasigi praja singna kanbiduna magi angamba sakti utna koigi sum doctor puna khiba yawe du todokpa pawde ji pawda phangde du serious obine ahum mukti rimster refer to bagi pawm so hojik je koina luxury koi session hobada ngari binina adu makti stand to hariba 350 abaki strength to makti leite ngasi gi onadi asok pasi koi ahan ba target di primary health center koi tera khong sang bida leibasi target ni aduga thoidongna sidagi hena sok pasingduna mokoi dagi refer toraga morang hospital da amadi rims puba haiduna hojik khara paw khara phangi du koi chap chapa pawdi hojik phangdri
approx bakoi moi tara manga mukti serious oi besi moi manga taruk mukti oram gani hena khali aduga atopana kokta injury oi bagomba natraga nan u na wanan adi phalang nan badagi khra sokpa adu moi taruk tare mukti yaram gani hena khali khoi na sum pajabada kokta gi hojik total lai 16 patients baina tawre aduga sidagi ani ama refer tawkhre adu atopa laiba singsidhi yam kanna sokpuna te minor injury ko kokta nataba kumbi saiton kaibulom desu patient dum khar lae adu moi ju jam sokpa yawi ani amadi head injury tawbunina yam tin soe ani amana yam tina injury tawbu ya tendon injury tawbu ko khar yawbu ko aduna sidagi patient mari mukji refer tawi anu mai phal loin tawgibane ISTV News की दमक ज्ञानेश्वर युमखाइबम कोकता सबलेकाई म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 2 ngasi nonglei nungsina amanga ta thon karum mafam sing chief minister and billion setun yingsin kre manipur creative school kwakta da setuna amanga ta thokib sing yingsin ki chief minister and billion na ngasi nonglei nungsina mi hum lekhidaba kayama asopan nangkiba tawdo awa phongdo ke lekhidaba sing amadi amanga ta thokib sing e lokhapam thokpa thabak lokhat kani haike Relief kari matang sidi mana uji mak politically di korup kandak lebi na ina sebai political party na belong so buni na ina CC highway aro adu akoi ki government ki norms lay di ba lay ki traversing ex gracia pibam thokpa dum relief ki disasters ki rules lay madu ai chief secretary DC torkan moi formalities am tuna loina mari le namasing pihan gani adagi yum yang kai sami mata mang tai si akoi ke no akoi kokta gi area side da adagi ate jaga da ko lisayam ba phange jiri even jiri adagi some coaching gi part uprul gi part kra yum sok yaw yam do mi mak si ba na ba di ki ahum duga sidai da soi ba bi kun tar dare siga sini adu no ko hospital da sugari da sumogi layeng ba ko yeng ba do medical grid tagi kari matin bang ba abno khotpuno do through proper channel hai tare adamana to honjage ngasi nonglei nungsit atuda nambol kendri manung sena leiba maibam chingning de su sauna amanga ta thokhe nambol maibam chingning de leiba nongthongbam khondombigi yengi farm ama amanga ta thokga loina yel lising anirom sire farm aduga thangna leiba yuma masu akai toi thokre nongthil leima maira paibi maibam chingning gi secretary maibam sanajobina lupa lakh ohumlonggi yen amanga ta thokraba imung asida lenga ki maike digi mating pangbiu haike nung sida sina amanga ta thohan le haiba amanga ta thohan ba sida chawrangna lupa lakh ohum ki yen gi belu asi oyani atuga mana loijariba khoi building se hai tare magi yunga kona na leijabani ado building si saga chabada ma lupa lakh ni panmu sangre aduna haiba amanga ta thohan ba sida sarkarna kitang miyeng changbiduna haiba imum sida kitang mateng pangbinabagi damakta miyeng chingchinjari thanga kendri manung senba iting awang lekai de leba disabled singi school amasu nonglei nungsit aduna amanga ta thon kre tadodo da asopandi yaukide nonglei nungsit aduna mafam kaya da amanga ta thon kre yumamadi dukan tekpa yaure hauju fabu oina ISTV news na phongba pawgi matungina Bishnupur district ki manung senba kumbi amadi sangang bazar da nonglei nungsit aduna maramoiduna yung khara amanga ta thokre dukan amadi yungi jinga kaya humdokre kumbi all else home nungsit na humdoktuna amanga ta thokle home da leba ahlam su sokle hairi Tarau prum na namnata ba Khuringmul khulgi church yaungna yum camerum nonglei nungsin hundokre Salai Holdings Private Limited ki advisor Dr. T.S. Chandramani Lusingba Myut Kangbom ni yingsinbe loinana khudagi oiba mating pangba hokre mari leinaba authority na su mating pangbinaba khulgi khulakpa Solomon punin singsile Sirasambur district ki manung senba Molbom village tasu nonglei nungsin aduna yum humdokiba yawbudagi leifam leitaduna housing myu kya awaba mai unari
lihat dan nanti ini Nonglai nungsit aduna Kangbai village tasu yung khra manga ta thon khre makha tana nong subana maram oiraga mi lefam leitabadi awaw mai unra heri Nonglai nungsit aduna maram oiduna Imphal city amadi masiga koibadi so miyamna sauna ka pi khre mioi kya lambida gari thoba ngamna dabadagi leptuna leina ba yauki kaya amana safagada mafamda sangda famlo du leina ki Nonglai lungsit aduna Zirbam district mafam kya dasu yung kya humdo khre Ziri ma kaithel gi silingi saruk singda sauna amanga ta thon khre electric pole kaya da uwa turak padagi mafam kaya da mai fangre Nonglai nungsit na maram orga Zirbam gi mafam kaya da uwa kaya tekhe yung kya humdo ke Zirbam sub division ge manungsan ba borobai kra dasu sauna amanga ta thon ke Ngasi nonglai sit aduna maram oiduna Ithai Kuno Government High School dasu sauna amanga ta thokre school gi cycle set tek tuna mahiroi kya gi cycle nansin khre hari Senapati ki mafum khara dasu nonglai nungsit aduna u tekthak padagi khamnu leba kar ama amanga ta thon khre Ngasi nonglai nungsit ta kokta amasung kumbi da school tek padagi Asok pa mahiroi tarang humdoi sis hospital da pokatuna laikan na ki mahiroi ama makokta karatina sok padagi arupyong da lairi. Ngasi nonglai nungsit atuda ngasi luhonggadaba Kokta Municipal Council Ward number ama Terakongdagi MD Nazir Khan ge yumda humdokra hari yum humdokra basu luhongdaba yadabani ne yum thangnabada leba mapalgi yumda luhonggi thormpang thoki ngasi nonglai nungsit aduna warang kendri manungda yum sohmnongi mathata amangata thoki yum toi khibadagi lefam leitaba kya yaure hanigi MLA MP Tribirasna awana tarba singkoini setu yengsin kre Councillor MD Azaz Khana Kokta ge khoibada yum humdokraba imung singidamta khudakta relief camp ama hangdona ba thorang leire haiki Kumi kendra ge amangata thokarba sing kendra ge MLA SB dana koini setu yengsin kre New Model Public School kumbi class 4 ge classroom hundoki bugdagi mahiroi kungamari asopan nangduna laikanaki wangu gram panchayat ke manungsan mamphom singdasu yung kai tekhi Ithai various ke CS kumu amadi ma ki momong hu sangita yung tektuna nansen badagi district hospital pugatuna laikanaki Ithai government high school su loina hundokre saiton wangu sanan khong hauktak ki mafam kya su sauna amata thoke Ngasi nonglai nungsit aduna Kokta dagi Torbung Bangla Fau gi marakta 132 kV nithokongdi Surasampur DC transmissions line puba tower taramathoi tekle masina maram oirga Surasampur Kaksing Sandel More amasung Elangpokpi sub station singna piba area da mai fangloi line asi semjin bada numit 10 dagi 15 ni sanglaba yai haina MSPCL gi managing director and Sharki Serol Markhangle Lenga sigi pandam miyam bu nungai hanba amadi miyam ge mamitagi mapi tahandabani haina Chief Minister N Birena Fongdokre wafamasi Inner Manipur Parliamentary Constituency gi Mikhal Gamari lenana Bishnupur District ki Thangalawai pangthokpa campaign namana Fongdokebani Tarmadu Minister Karam Siam MLA T Robindro P Sharchandra amadi S Birena Singh Mamiu Singh Surga ki nonglai nungsina miyo home sian kiba amadi kayama suan kiba madugi mapanda minute ama tumina laptop awa Fongdoke Minister Karam Siamna Narendra Modi na India ki Prime Minister orakpadagi India bu malem gi awang mathak to bukharpa ngambada natana laitalar kya gi awana kuan mangamle haiki Chief Minister Birena Tian krama matam asing manungda BJP na lusimba government nasina Manipur da ohong kya porok ngamle matam mamada masa masu thengna halakta bada awaba polum puramba dunga sili leitre police ka miam ga henanak na mari porok ngamle mai tamba ngamjada mahiro kya lemna larik tamam gi thabak sathari nabi angang sing awaba ko anaba scheme ga paikhatli miamna yafa thorang sing asida thajaba thamduna BJP bu pamnamgi sang hengalakli hauji stathariba election asida BJP gi mirap animak soidana mai pakani thaji haiki Mate kharasida government na tawjari bishu ramani singi lamda ukhulda ima market ama leramdabgi ima market ama sarga phamdu bi nungai ba praja sinduna Chorchanpur da Tamenglong da
सेनापति लोन मफम क्या इमा मार्केट सारगा नुपी सिंगी थौदा पीखरे नुपी सिंगी इकाई कुमना बुखरे नुपी सिंगी थबक तौफम सिल्ले सुमाइना मफम मफम खुदिंग वाली वाली जगह सिंदा इमा सिंगी सन सिंगी दमक कोई सरकार से लेप लेना कोई थबक तौरकी गनी है मतम ममदा सिपाही उबदा पुलिस उबदा कीरगा सेलम बदोसी सेलरोय ngasi पुलिस सिंगा सिपाही सिंगा मयाम उबम मतन मयाम मोइदा संगा गे मो मते पांगो हाइरे लोल लाइनिंग अमदी कल्चर अमा खक्तगी ओइबा लेबाक सेंगवनी हारिबा कांगबुगी लंबीदा मियामने चटपे सुमलोय हाइना लेफ्ट एंड सेक्युलर फ्रंट की कैंडिडेट ओइबा डॉक्टर एम नरेन फंगोखरे वाफम सिंगा सी सपोर्टिंग कमिटी खेत्रिगांव केंद्र मुस्लिम सिंधुना लाकदुरबा लोकसभा इलेक्शन के मरी लेना पांगथोबो मयांगि मिफम अमदा फंगोखिबनी खेत्रिगांव गे अवा ग्राउंड पांगथोखिबा ngasi मिफम अदुदा CPI गे लुसिंगबा ए लाला टॉप नौरियागे ZP मेंबर केएसएस तमा सपोर्टिंग कमिटी खेत्रिगांव मुस्लिम की प्रेसिडेंट अब्दुल गाफर खान खेत्रिगांव पार्ट 1 के प्रधान फजलुर रहमान पार्ट 2 के प्रधान अब्दुल क्वादिच अमदी खेत्रिगांव ZP के मेंबर नासरुल इस्लाम न सिंबा म्यूक्याना अतोय मिथुंग से ओइना सरवाके तरंग मरि लेना कैंडिडेट ओइबा डॉक्टर एम नरना मखाताना फोनोखिबदा भारत BJP के लेंगा अमा लाखिबदगी ngasi लेबा असगी मियाम निंग बकायरे लोल ड्रामा मदि कल्चर बेस तौदुना लेंगा पासना भारत की सेक्युलरिज्म दा साउना अकाइबा पीरे हदगी मिखल असि अरानबा तौबा कांगबुगी मायौता सुंबा पांबा कांगबुन हो इहौनी अनव भारत अमगी दमकता लोल धर्म के खेनब थमदबा राजनीति के कांगोल अमा सेंगोट मतम ओइरे हाइबा वाफम सिंह फोंगलोखि हदकी मिखल असिदा कांग्रेस अमसुंग BJP के लड़ाई दौन मयाम दो पुन बोने मतुम नत्ती भारत की प्रजा पुन मुगियावरी बन इलेक्शन प्रजा में हम सिरोइन वोट पी दोरिनी अदबो कांग्रेस का यानिंग दबदुना BJP द पीनबा BJP द यानिंग दबदुना कांग्रेस का पीननबा मदुकी कैंपेन अमसु मोय मनुंग दियावरी बन असि थाजबिनु इलेक्शन से थेंगरी बिदि अरान ब तोबगी मायोका अचुंब पांब मियामना होरपगी हो मने लोबी गदबने अहुम लक्ष्य सेकेंड ताय हेन गिरिबतुदी सेंगहारगदी पैशाननी नोमई निशा पैसा पुरुषी लोइन पुलगा बोर्ड मशीन हेंगिबे वाट नत्रगदी चुमना तौनरदी प्रोजेक्ट चुमना तौनर मयामसी हेक्ट मोड पीनरदी कारे लफु यारा मणिपुर बन ब्लॉकेट तौनब इंसिलगा कांग्रेस लेंगा मुथनब होनखिबगी सिंगनब लेरे हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिन फंगदोखरे खुंद्राफम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना सगोलमा मल्टीपर्पज हॉल पांगथोखिबा मियामगी मिफमदा वाफम असी फंगदोखिबनी तरमदुदा MPCC की प्रेसिडेंट गायखंगम हानगी MLA आई हेमोसुंद्रा M ओकेंद्रो खुंद्राफम केंद्र की MLA लोकेश्वर सुसुरगाखी इबोबिन मखाताना BJP ने सेंट्रल हेक पाइखिबदगी मणिपुर बन ब्लॉकेट तोरपगी सांग खवांग वांखलखी नरेंद्र मोदी ना BJP ना मणिपुर लेंगाक पाइरबदी पुंग नेपुनिपालगी मनुंग ब्लॉकेट लोइसिनगनी हाइना लॉकथोकलगा मखुई लेंगाक हेक लापगा बन ब्लॉकेट टेंसिलहनखी तोंगसिना मणिपुर बन ब्लॉकेट तौनबा थवैना इंसिनबा लेरबा हाइबगी सिंगनबसी पोअनमनी बन ब्लॉकेट ना मरम ओइरगा दोलाई थाबी प्रोजेक्ट थवाल प्रोजेक्ट सिंबा लोइसिनबा ngमखिदे कांग्रेस ना लोइसिनबा ngमलमदबा प्रोजेक्ट सिंग थीरगा संगाबना हौजक्ति BJP ना लुसिंगबा लेंगाक अवाब ओइरी गो टू हिल हाइना सिंग द कैबिनेट फमलगा सेल थादगनी हाइना लॉकथोलमलगा थबक तोबा ngमदबसु इकाइबा पोक्टु हाइखि प्रजा संघ BJP का वोट पीरबा BJP ना सरकार हेक पहल बताददी नमिनी मन द बन ब्लॉकेट हांगो पीके हाजिंदी बन ब्लॉकेट से थंबमी लेगमेबा ऑफ द रिपब्लिक प्राइम मिनिस्टर मुना सिगुंबा वंगाम संगाम याना अनेक थाकी हाय तारेको अखोई गुबाना हाय बखमा नत्रगा ऑनरेबल मिनिस्टर मुना हाय बोकेता अदु बोदा कोई हाय आई कोई ना कोई ता कोई हाई काय बेकरी है मधु मक्खी सिंग करोड़ चमा निशा तु निशा नि पाले सिंग लाखों में मयाम की काय राबा लाखों में जो प्रोजेक्ट में हम ट्राई कर के ट्राई कर को हो करके दई की दई के बा बजट जब पैसा जो के बा हाइजन बने बा अदर सिकुम बा हाइजन बा गवर्नमेंट से अदर राकदोरी बा कामता नि पान अदर गदोरी के इलेक्शन से मसीदा कोई पराम तमनी के दरकार होए मिनिस्टर ओइबगी बहुत जातीय से कन्वेनर मरु ओइ हाइना
NEIDP इनर्गी मिरेफ आरके अनन फोंदोखरे वाफम सिंग असि क्वाकेटल बाजार दा पपम पम्बे इमा इबेल सिंगा उनब तोरमदा आरके अनन फोंदोखेबनी अवनबा खुनायमा पुरकपदा नुपी ओइबी कयागी थौरांग लै हिंगबी हक लैतबा सेंटर गी लेंगाक हिंगबा असिना लमनम से अवाब ओइ हरोलेबा मिरोल कयागी मंगलाल नेशनल पार्टी कयाना मंगहले नेशनल पार्टी दा थाजबा लेरतबा मतमसिदा मियोय कयाना अवनबा पमलकले तुंगी लाइबक अखोइना लेपलसी रीजनल पार्टी सिंग पुनसिन बसंगी अपिकपा फुरुपचा ओइजरबसु मालेमना मसखम फुरुपनी इंडिया दा नमतिन तिन क्रम मतुंगदगी साखत लंबीदा तिनथरे NEIDP साखत पदा पानम थम पार्टी ने इशू कया खंगबा MP अमा थादर मणिपुर इशू सिंग पार्लियामेंट ता खंगन मथौ ताई हाइना फोंदोखे येंगनबदा सरेंडर तौरोइदबा हाइते अखोइना हल्लोइदबा दुम कोई रीजनल पार्टी एग्रेसिव रीजनल पार्टी है अखोइना हाइजे अखोई रीजनलिज्म नतना अखोई फ्यूचर लेते अखोई दिल्ली दा चलगा नीरगा साबी महत्व सिदी अखोइना इसा हिंजननबैदमक्ता मणिपुर म्याम हौरसी रीजनलिज्म सारपसिद ngasi नेशनल पार्टी दा लेरगा मिनिस्टर ओइबदु मथौ तादे जाति सेमदे मरु ओयना पिक पिक सनु चावगे चावसनो अखोई रीजनलिज्म सार मथौ ताइ अखोई पुन पुनसन से वाखल लोल से ngasi तौरपने हाइबे ताइ मिखल की मतम नक्सल लोइना पॉलिटिकल पार्टी सिंग मरक्ता अवाय खुम तौबा मदि अमना अमदा मराल थंगजिनबगी सांग वांखलकले मणिपुर से अवाबा नुंगाइतबा कया मायोकनरिबसी सांगलबसै कया मियामना असेंग मिहुत खनबा हैतबदगिनी हाइना मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे वाफम सिंग असि बीजेपी उरिपोक मंडल सिंधुना तारातरेलक सुबा लोकसभा की इनर्गी मिखल का मरी लेना उरिपोक खुमनथेम लेकाइद लेबा इम्फाल वेस्टर्न क्लब के इंडोर स्टेडियम दा पांगथोकपा बीजेपी के ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस दा फोंदोखबनी ngasi मिफम दुदा इनर्गी बीजेपी के मिरेफ आरके रंजन बीजेपी की थौपुब सिंग अमदी एमएलए सिंग सरुयाखी चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मखाताना फोंदोखिबदा फजबा वंगांग खक्तना लेबा ngapugi matam natre sanglbasei kya miyamna awaba kya mayoknaduna laklibasini telabasei aniromasida BJP na lusingbal lengak ama lakpadagi ngasidi sing tamgi mari fagalanduna numit hek tarakpaga akiba poklambadu leitre heki hoi opposition ki hum koi kunsul lakni congress se koi na tabdari ko karna prajani support ikle prajani support karna mujhe congress se CPI ka punna na kana tawri bani adu mani dalone tawsun but kawadu aina prajana ina kurumjani madi CPI kana karai magi makun thai de suppose CPI candidates ne kare kari no to hoish mujhe ki basan ki मतलब ना करते मुझे कि प्रैक्टिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विषय प्रैक्टिकल ना था एक कोई गो में तो विषय एक कोई ना की वजह से लाल ले तो प्रॉब्लम हो गई एक को क्या है डॉक्टर एम नरगी मिखल की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस समा थांगा केंद्र की मनुंग सेनबा हौग्राम पाट मोरंग खुनौ दपांग थोकरे डॉक्टर एम नरना लेबा से लाइनिंग अमखा की लेबा ओहनिंग दे फुरुफ कांगलुफ के आना पुन्न खुंडादुना नुंसी साना लेबा ओहनिंगे मयाम की अवाबा उबा मयाम की खनबा मिहुत खंदुना लमदम असि मांगना संगसिनना मयाम खंदबा मतम ओरे हाइके बीजेपी खुराई मंडल न सिंधुना इनर बीजेपी के मिरे फरिबा डॉक्टर आरके रंजन की नोमिगोइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस समा खुराई पॉपुलर हाई स्कूल लंपाक पांगथोखरे मिफम अदुदा खुराई केंद्र के एमएलए लेसांगथम सुशीलद्र मंडल के प्रेसिडेंट एनजे रणबीर मिते बीजेपी स्टेट यूनिट के वांगालोय एस तिकैन मिनिस्टर ओरंबा निमाइसा लुवा खुराई केंद्र के मनुंग लेबा लोकल बॉडी के म्यूजिक सुसुराखी Ngarang Chief Minister Yauba Maya Imphal Bengal Vasi Lerekta Lambi Tingli BJP के public meeting पांगथोके बदु elections code of conduct थुगाइबनी हाइना कांग्रेस के spokespersons Dr. K. Ratan Kumar na फोंदोखरे ngasi कांग्रेस भवन na पांगथोकपा पाउमी सिंह उनाबदा Dr. K. Ratan Kumar na makata na फोंदोके बदा मेफम अदुदा Maya Imphal Bengal Vasi लेकाय पांगथोकना याबा पीखरगा Vasi लेrekta पांगथोके मसिग मरि लेना SDO दा complaint तौखरे अतोप थौदोमदा थासी तांग तरगनिथोइदा Maya Imphal Bengal गे सलामदा INC के पब्लिक मीटिंग पांगथोकपद बीजेपी की फिराल थेब गाड़ी सिंह थौजिलकपदगी खना सेनब थोके तौखी थौदोदुगी मतंगदा CEO दा कंप्लेंट तौकिब लेरबसु ngasi फाव एक्शन अमत लौखत्रे ओरलिबा फिबम असि बीजेपी न लेंगाक पाइरी हाइबिगी मतागुम पावर लाना सिजनबगी थोंगनी हाइना फोंदोखे कांग्रेस की जो तौरी अखोई इंटरनेशनल कांग्रेस की ओइनदी अखोई के इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से अखोई चप चाना अखोई ngakna चसे अदु भारतीय जनता पार्टी की से तौरप मतमदा मखोइना सरकार पाइरी मखोइना शक्ति पाइरी हाइबिगी मओंगदा मसिगे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की केनो से थुगाइरपगी ममी जी हमना चाउना ताई कंप्लेंट तौबजे ngasi भौबदा
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯎꯗꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯗꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯋꯥꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯝꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ बीजेपी लिलोंग मंडल न सिंदो नोमिग ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमा खेकमन जिला कैथल कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे तरमदुदा वाक्स मिनिस्टर टीएस बिस्वाजित इनरगी मेरेफ आरके रंजन लेथांग थेम जिला परिषद मेंबर एमडी अब्दुल लतीफ सुसुरवाके मिनिस्टर बिस्वाजित ना कांग्रेस ते बोर्ड की मिंग मियाबु लाना लमजिंगबा अरानबा कया संदोकपा फुरुप सिंबु नुंसिनन्द्र मसिनबा पार्टी अमनि हाइखे मेरेफ आरके रंजन ना बीजेपी ना मालेमदा लेरिबा लेबा कयामरुंगा अफमरि तमंगमले लमदमसिगी मियामनसु बीजेपी लाइनिंगदा खेनबत थमदबा पार्टी अमनि थाजबि हाइखे इसिनाउसिंगी सेंगलब मका लेंगब लमदम यूनाइटेड अरब इमिरेट्स असिगी लेबा असिना भारतीय जनता पार्टी के लुसिंबा भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को लमदम मदुगी ख्वाइदगी वांगबा सिविलियन अवार्ड असे पीरिया मसीदा ताकबदी इसीलिए मुस्लिम सिंह भारतीय जनता पार्टी का करीबुंबा नुसिंगदबा मत लगते लमदमसिगी अलुमी सिंह कनबा हाइबिसि रीजनल पार्टी नतना नेशनल पार्टी सिंह ngam loi haina NEIDP gi CWC gi vice president number 1 sarang them manawbina phangdukle sagonbol thangabata leiba NEIDP gi office ta phangthokpa pawmi phamamda mana makha taraduna हाउजिक चथरिबा लाल असे नेशनल पार्टी अमदि लोकल पार्टी अनि मरक्तने डेवलपमेंट हाइबसिदि सर्वाइवल हाइबदु लेरबा मतमदा मतोमता लाकदबने लंदमसिदा तौरिबा से कांग्रेस न लेबा असिबो मिनाइ नैथांग ओहनबा दुगा बीजेपी न म्यामबु मुथतपने कांग्रेस के मगुन सही मरी चुपना पार्टी असिदि यावरुबदा खंगमंगमखे हंदा कांग्रेस ता टिकट पीबदा तौरिबा असे पैसा ख्वाइदगी यामना पीबा ngamba मीदा टिकट पीबने अदुगा पार्टी असिबु नुंसीदुना यावरुबा कांगबुना चनाफम खंगंदना मांगन बाइबसि मखोइगे मथौने मरमसिना हंदिगे मिखल असिदा मसाना मरमदम लेप्सबा कनामतगी मखाद लेतबा मसागे वखलोना थबक तोबा रीजनल पार्टी अम ओरिबा NEIDP ने हाइखे कांग्रेस थोन बने मिनाई नाई थांदगे एक्सटेंशन लाकदोरिसिना मु बीजेपी थोली बने चै अहु मरिसिदा थोरो कोलास थाबिनी नसा लरिक तमनगनी थबो हापिनी चेंग की जिलुपा अनि पीनी गाइदो अखोइ चानाद्रे अखोइ सर्वाइवल दरकार रे मनुगो येलो मिसिंग से अखोइ एक्सटेंशन द लेरबने एक्सटेंशन द लेरिसि हिंगे हेरदी नेशनल पार्टी जी थादोगा अखोइ लोकल पार्टी इंडिजिनस पार्टी दा लेरगदे कोइ हिंगनी हिंगबु हिंगदि डेवलपमेंट लाकने डेवलपमेंट की क्वेश्चन ने कांग्रेस ना बीजेपी ना नेशनल पार्टी ने हारिसिदि चोइंगांग दुनेबा मंगद मंगरा तान बैदो हिंगनब लेतब चानब लेतब मिन डेवलपमेंट क्वेश्चन कसु लेते बीजेपी ने भारत की दमक तोंगान तोंगान हिरम क्या साखर पोरकलिबा सि येंगलगा मियामना बीजेपी दा वोट पिफम थोइ हाइना बीजेपी की कैंडिडेट ओरबा डॉक्टर आरके रंजन फंगदोखरे वाफम सिंह असि बीजेपी सिंगजमई मंडल न सिमदुना युमनाम लेकाय जुमजाव लाइरबि लंपाक पांगथोब मियामगी मिफम अमदा फंगदोखिबने ngasi gi tarmaduda बीजेपी की हानगी प्रेसिडेंट एम भरत बीजेपी की स्टेट ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी पी प्रेमानंद अमदी बीजेपी की काउंसिलर कयाना सबरखि मिफम अदुगा मरि लेना कैंडिडेट ओरबा डॉक्टर आरके रंजन फंगदोखिबदा भारत बीजेपी के लेंगा लाखपद के अहोंब पोरकलिबा कया असि येंगलगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बु अमुका हना प्राइम मिनिस्टर ओहन बाहाइबसि तंगाई फदबा अमने कांग्रेस के मतमदा प्रजा म्याम की सेल का मांगंदुना लेरंबा दु डिमोनेटाइजेशन जीएसटी अमदे इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंसिंग सिंग तौदुना म्याम की पैसा कया ngasi de khongat pangamle masine scheme project kaya paikatuna lairaba प्रजा म्याम न काना पिबा ngamle भारत नसल थुंगी लमदसु पृथ्वी की ओइना अहम सुबा फिदादा लेबा ngamlekle मणिपुर के अपुरम की सक्तम अमदे कल्चर कंसी हरबदी बीजेपी नतबा तो पॉलिटिकल पार्टी अमते ngamloi phongdoke श्री नरेंद्र मोदी ना हेड प्राइम मिनिस्टर ओरपका डिमोनेटाइजेशन तौबगा टैक्स रिटर्न फाइल तौबसे 64% है ना टैक्स रिटर्न फाइल तौबे अदुगुंबा पैसा अदुननी ngasi लाइरबा प्रजा सिंह स्कीम मयाम अमा होदोगा पीरिबसे मसिने जीएसटी तौबो तमदा भारत की प्रजा खुदमक से सुम्मे ई थे अमदी मयाम से वहल लेना लावे थिबम तोपस सेल टैक्स मयाम दो पुरान की बात मांगन की बस दो ngasi di नेशन नमगी वन टैक्स की मखादा सब साना पैसा सिंह अदु कहल एबो अदुगुंबा कहल बदुन ngasi di करिवरे मालेम की सेल टूगी फिबम फायदगी फबल लेबाक सिंगी बलुंदा तरुक सुबदा भारत असे सल्लबने
Tarathret suba Lok Sabha election asida Manipur bu afaba khunai oina sema ngamgadaba mioida miyamna sagut piu haina ngasi Manipur Press Club ta pangthoba paumising unaba amada Manipur People's Democratic Front ki Secretary Sapam Samong phongdokre hauzik Manipur asi lurba tangka amada leiri miyamna piba bota karakliba mi adugi matungina miyamna CAB 2016 support tawi tawde haiba kangmangani party amada songlaga amaga hunadun ngangnariba masa masa du kyam pharungani haiba kangpham thokle India ki constitution se amada Manipur mihut amata yaukide hauzik kumathoi suba sahisa sida India da leirba state konapan asigi manungda Manipur asi mangjal thana satpagi mahutta maninglomda halakpagi phibamda lakle maram asina parliament ki election asida mating thokna thengnaba ngamba mihut thagatpa mathau tare haiki Kaduri batara tare suba Lok Sabha election se adugi matik marueba adugi matik marueba election se sida political party singna issue based oidaba policy program yaudana moi masen mamangi adigi adu daina pangonda hunanagang pangang ngangna budure da Manipur ki praja voter singa se masina ikhoina madura ngawgada nate Kaisamthong Block Congress Committee ni Sindra Miyam gi mifamama pisumthong ningomler community hall pang thokre mifamaduda hanagi MLAL Ibomsa MP Tribras MLA Keranjit Han Minister Orma Dr Ratan Kumar MP Sisigi General Secretary Punam Rani Wakyam Susaraki Handaki Lok Sabha election isam samba election nate Manipur gi yelong me kanba pambaga mari lena election ni haina energy and sigi mref onabagi son phongdokle wafam si kendri gi MLA case jagisan galwena thamai kendri gi yumthong khuding sangduna mikhal gi campaign sathabaga mari lena magna phongdokibani onabagi sona handaki Tanfamasi yelong me sing mut kibama sung kalawagi luraba Tanjani Congress Party na CAB gi mayok ta lepli Manipur gi miyamna wakhal munna khantaraga kangkhol mut kidanaba mikhal da saruk yabyu haiki Congress na di yelong me kangani CAB yaroi hadna mayek sengna lauthokhrabani Manipur gi leiriba naharon mayang gi damakta ima ibel praja gi damakta aina khangjaba haijabado ai tawjage Parliament da chalaga pambom tingna ima leba ki damakta yelong me kanabai damakta ai ngangjage lepchage haina thokcharakpani MLA case jagisana leba ki lurba tanfamasi da miyamna tungi mirol gi damak khallaga waref lobiu Congress Party ase lamdamasi yelong me sing kanana basi pirep lai haiki Lairiba mikhalla se miyam punamangna chumnagi mikhalla moina lobiganu masi lantheng amani aikoi gi yelong mising Manipur si mutkhibe aba phiom amasung tungi phirep Manipur kannaba phirep ne lobiu Congress Party de vote pi bhaiba wakhalon natabida Manipur kannaba wafam ne han laklaga miyam punamangna Manipur kanba pama punamangna Congress Party de vote pi bi haidana thamjari Senavati district polling station 220 vote masing thibada yawbidanaba BJP gi miraf ki election agenda ise da wakat khre NSNs IM na khunja sing da NPF ta vote pinanaba kihanba polling booth sing capture tawduna makhoina tawba thabak sing yadrabadi polling official sing afaba oiro haina kihanki siba kibadagi voter sing NPF ta vote thadakibani EVM machine manakta NSNs IM gi cadre sing phamduna makhoina haiba khudima polling official singna pangthoki pimamasida polling station 220 vote masing thibada yon bidanaba amadi nauna vote hananaba taksili Kangpopi district ki irang part 1 da mikhal gi irang da miyoi hum sokle phajin kiba miyoi ani Kangpopi police amasung Assam Rifles ka phun kangbo amana kanba ngam hore hairi tawdo se ngarang numidang pung tare lom taba matam da thonglal atongba amasung thonglan akut pagdagi miyoi kanglof amana faudel Basti gi khunja sing da attack torpani hari asopo sing ngasi yo Kangpopi district hospital pogtuna laikhan nokre All Manipur Gurkha Students Union na thawdo adu kan yanin phongdo poga loina na thonglal gi khunja sing na asigumba thawdo toina sathabadagi miyam gi punsida akaiba pire violence tawgi mohta punna phamina duna solution ama purakna ba honamina si natrabadi union na tumina lethoi hairi KSO Sadar Hills na su thawdo sikan yanin phongdo lei Mari mangala irang patron ki foreign pasti ki 10 mile da praja sing da attack tawre attack tawba du da group sing ni base kongang atomba village ki village authority ki secretary C Joseph na group du chingala pani aduna moina mi ani si sati na thina pure adaga mi ma kinne darlo pura tralle adu Kangpopi police ka asam rakha toraga mi adu rescue tawre
Hauji pangthokadariba inergi mikhal asida CPI gi candidate Dr. M Narada Janata Dal United na sawalagani haptada leiba ZDU gi office ta pangthoki pawmi pamamada dolasigi state unit ki president hangka paw taithulna pangthok khiba outer gi mikhal dura Surasampur district ki manung senba Singhat Molnong gi mafam singda chatpa matamda suspension of operation satnerba kolai paiba singna misamyam board thadabada panma pikhi board thadakhibugi sang nemlaga poll percentage di sang yamna wangkhi Tamoy seng na miyamda kanba MPM de handaki mikhal asida oiraroi khokan panganba singna kanba MPM oiragani mana makata na energy mikhal da candidate oiriba singi manungda CPI ge Dr. M Nara khwaiding matik saba candidate amani issue kya thengnaba ngamgodaba misakne masina maram oiduna ZDU Manipur State Union mahapu soganamba waref lawni hakhe iyamba tamo Dr. Nara Singhabu compare to ate candidate singi marakta mahakase parayana issue tongan mamayam makaise takpa ngangde kote haiduna ninda pira oidoba misak amoy na ubasida ZDU na Dr. Nara Singhabu support togani Amram the Dr. M Narana ZDU na mapu sogat pirupa nungai ba fawi handaki mikhal asi leba asigi constitution da akan ba second piba mikhal ma oigani masigi marakta CPI na campaign to wa arrive nate isu kya na thalaba leba asida miyam gi yekna ba cooperator singbu sogat pa amade sumnan sasan to wa lengak asigi mayokta leptuna lantheng na muthautai Manipur lengak na su makhoi na makhoi gi achievements kaya pangthokre hariba sing asi namthakni scheme da panglaw da lakthok pa thabakti onthok pangam da ba lengak ni haiba lebak mayam khange makhoi mathakta miyam na soidana mikhal asida para tambiragni haikhe aina chalisi chumna member oiba haibedu da nati I am a warrior everybody is involved including you yourselves what other ibn mayam se chawgraba movement madagi general election sida in different ways mi punamaksi involved doing adubu BJP amasung Congress tagi laraini and udabone which is absolutely wrong I stand for the justice seekers achung bathi riba kangu adugi my kaida lecturaga I am fighting as a warrior Free and fair election oina na ba mipung kuding manambeting pangbina ba district election officer Bisnupur Pawan Jadap na arfil tawri DC office tanga si pangtho pawi mi pamamada mana maka taraduna mikalasi mai partner ba official singna soktaba naidana thabak tawgi damakta nungai ba phangdoke nupida import tawgi saroma oina Bisnupur constituency gi BLO dagi hauraga polling officer fawa polling personal kudima nupina oigini disable oraba voter sanipal humpunipal gi satok sasin thorang tawre AC kudima ke gari manga thorang tawre Amaramda party tarukna saba secular democratic front na congress ke miraf or nabukisor bu sogalagani haina friends asigi convener Dr. Thoksom Nausana ngasi konumang da leba Manipur Pradesh Trinamool Congress ke office da pangtho pa pangmising unabda phongdokre BJP gi lusing sing miam bo pangba sibana miam mamangda wangang bada asoba kya yaure CAB na Manipur da Swan Danaba close Hablan Lagani Haiba Asidagi Hana Namthak to walk from Lake Trade. Surasampur DC complex Manung Leba strong room Ahum Sil Hangdok Leba Asi BJP na Nampuda Mikal Mai Paknaba Sinbugi Pambay Haike. Yellow me mutat papamba, Adumaba, political party Kragi Manga Taraga, campaign ga Torokpa, Adagi Vodka Komokpa, Haibese, Masina Maram Orakanda, Manipur Labor Civil Society Organization Singi, Mamaida. Amuba kali taisin bani habise masi chama da chama chumaba wafamni kanada karamba miyoida aikoi gi mihut che thagala ka anjai da aikoi yellow me proof se kanbangam gada ge haibadu aikoi gi CSO marakta yaur ba si naw sing du da makoi bu gyan tan ba bise asigi lairiba civil society sigi tangai phataba thodang ado lohoni Ngasi nong lenung sita misimina thokiba asofan nang kiba yung kay kaya mangata thokiba tholokta miyamna nangliba awabada MSF na saruyari hari ngasi humdokiba school singadu government na recognitions piba matamda school ama oibagi rules and regulations nga na salibra haina yengsilaga pikirba haiba wahang lai
asoi ngam thoktanabagi kanglol ngakna sataba amadi khoju kulai mapung phana leitaba governments amadi lanai mioi singna salaiba school college sing MSF ki academics campaign akhoi lari nithina tamsigi sarom oina kumna yangsin ba horgani ngasi thodo aduda asopa nanglaba mairoi sing amadi akai toi thoklaba school sing da MSF ki timna koina satru yangsin khre rems rauna ton ton ba langsang sing da sokpadi laikan nariba mioi sing MSF ki president olu sing tim mamna satuna yangsin khilona angama mateng pangkhe hauji paul martana tem brem tang manase Panthoibi Villas. Everything you need to call it a home. A gated society with 24/7 security. Elegantly designed villas. Book now. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited. Taurangbam Laikai, Uripok, Impal. Paradise Para Fruit. Paradise Para Fruit. Have a sip and feel the difference. Ahang bapam khara logadori Manipura IT gi lamda maming leraba Q10 Technologies Private Limited na ahang bapam khar gi damak darkhas kauri Java developer from Taranithoi .net developer from Taranithoi business executive from Taru last date of submission April 13 office address Q10 Technologies Private Limited second floor Manipur IT Park Manjipukhi. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep. So you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Panthoibi Constructions, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, presents Panthoibi Green Homes, the first of its kind residential group housing project. Panthoibi Green Homes will mark a future of modern living in the state of Manipur. Come now and register your consent of interest to be a part of the future living. Panthoibi Housing Finance Company Limited. Admission open at BYS and BYS BMT for class 10, 11 and 12. Second position logirapa BYS na mating pangiri. BYS ki thesis se thakpada masam na kanai na khare. 2018 sida aina mai papa ko matlab se BYS BMT ke faculty sing yam jam mating pangiri. Maruti Suzuki Arena brings you the big new WagonR. Stronger on looks, stronger in character, stronger on the outside, stronger on comfort, stronger on technology, stronger on performance, stronger on safety. They strive the big new WagonR at our Aston Motors showroom located at Jingbirong, Balgas. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu Ima pirol suraba natra suba khatana yaroi aduna pirol singda comfort tinglibani Haujik makhum tangkhai ma hairo aduga t-shirt lupsillo masigi step macha asina higi langsingbu phajahanduna machu mamen su thokhani adudi comfort na torisi karino fajanaba amasung machu mamen thohan mani comfort after wash apik pa khongthang achoba thabak break mutung taranok seri makata pausing Manipur Prison Service ki jail staff sam kuntra mathoi gi fasting out ceremony pangthokre Sajwa Central Jail da pangthokpa tormadu da ADGP P Dongel Sajwa Central Jail gi SP Kunjikesun Singba personal sing nasruga ki training aduda lakpa staff sam kuntra mathoi adubo wasak lobu gi torom pangthokpa loina training manungda thoido hendokpa performance pe personal sing khangatuna manawatum pi ki ADGP P Dongel na State Police ta changlak training toriba si state sing miamge security ngak nabagi damakne jail staff ama oina mathauda khoijang na thabak toba sing mathau tai police personnel sing na miam ga naknaba mari thamduna police amasung miamge marakta hena nungsi sanana thaba paikhaba mata moire haikhi Manipur Fire Service Sayol Thorong Mari Lena ngasi fires prevention is better than fire fighting matangda lecture amade demonstration singbasing ima kaithel hotel yaifabada pangthokre Divisional Officer L Navachandra Lusingduna miamda awareness people loina matokram na mai muthatkani habi matangda su utuna takhi
Impal West Kamandugi Kangbo Amanangasi Ayo Tangal Abazargi Major Kol Kalibari Delhi Motors Hotel Noina Singmagi Akoibit Tibumi Tawak Satakre Notilgi Matam Dasu Tangal Bazargi Alugali Ngari Galin Singma Mufam Singna Tibumi Tawak Sataki Ngasigi Tibumi Tabaduda Muitara Manga Masaki Sapsaba Satak Seputopangam Dabadi Makataba Wang Pong Tonanaba City Police Station Sinakre Hari CB Sana Handuna Yellow Mutanaba Lalong Aside Kananaba and the chemical Asida Miamna Tungi Kalaga Board PBU Haina NPP General Secretary Kurazam Lokana Fondokle Manipuri Pangto Pagumi Pamo the Magna Makatarduna CB Sana Pada Manipurgi Saktam da Shoktanaba Close how can he Hibasi order the Wafamne Miam Kanwa Political Party or over the Miamna Kari Pamli Hibakang Sangi Handaki Loksa Mikalasi Yellow Mutanaba Tarang Toriba Kangbu Amadi Miam Gilia Aniki Marta Miam Giasengba Kananabi Mikalni Haki. I could have Pituka Matunga, a coin at Tunga, could be in the way for Indy. You might be in Kansi King and tomorrow blockade Banasing by Yang. I'm told Nadu. Madu talked another with the Miam. Karamba do the Karamba Mui the Piraka. KFC, Sanaro the gay heavy put to a Miam, Kanda Piraka. Paza Miam, Yabba, what is held in Nabi you. UPS Sina Loba Civil Service Exam da 517 Super Rank da Mai Panglapagalwena Manipur ki oina ahanba IS pangba Dr. Larungs Angsils Dangsawa Maring Ngasima ki kulgi Miam Church Leader Marine Students Organization Marine Women's Association na harautan okre Dr. Larung Tenopol District ki Kangway Kulel dagine kulgi Miam na maonda tamli thazaba ngako ngamna ba honagani civil servant ama oina Shotaraba Kanglu Kidamata Tabakogani Haki. I civil service angang ringi dum pame medical science graduation oina dum logi bani baba je public service taw bani health department da baba gi thabak mayam da sum angang ringi di inspire them tawrai. It was not a chance of plan after the medical science, so it has been there before. My pak was ai isha gi tanatana mayam no smain harau was mayam gi prayers answer tawna na lawe na. It's like the happiness is for the people. It's not only for me, so I'm really happy. Thasi Tata Kongpal Ningtobung Lekagi Tabal Song from the Mueman and Nupim Samada Masintuma Pasamana Tilami Haiba Toluk Amaga Marilena Senaba Mue whom Pokibi Matanga Joint Action Committee Against the Brutal Mob Listing na Sars Totli Basida KYDC Club Amadi Akoba Leriba Lekai Singamari Matelene Tabal Song Lakamiam na Police Kimakotagi Munduna Fu Sabato Kibani Taldosida Senariba Mue Singamadi Nupim Sada attack Torm Liba Mue Punama Atumatam the father Matik Saba Serak Miam Kang Pibu Hari. Kongbong Battalion Samsung District Handlooms and Textiles Office Nonena Toksangs Handlooms Weavers Grove ke exposures visit ama Surasampur ke Handlooms Cluster ahum desatun yangkre Kongsa da Fisabi Singna Makoina Sariba Figi Masak Masu amasung technical ge loksing hangal hanbalona single lamda Figi Ketel gi matangda miang thamke Adventure Overlana Sinduna Omluk Subo ina Imphal dagi London Pawa Road to London Kongset ngasi singmarong daleba Classic Grande dagi IGAR South Major General KP Singna lamtakre nuba tarama palamadi nupi Nepal na saruga aduna numit yang kai nida lebak taraga Nepal fauduna kilometer lising tarataru Kongset resistat kani Kongset marong da Kongset loi singna tuan ba lamda leriba historical monument singda setuna yang lakani hari IGAR South Major General KP Singna Kongset subu mai papa Kongset ama oina biya papa ujil piki Tawal District is Sarangpat Nepra Company dagi Mauna Ama Haukiba Tang Taramatoi Outer Gi Bot Numita Bot Tada Hanabani Haiduna Kotoki Bading Sifa Hanjala Trahari Tiba Kangri Nupi Sing Maming Ketrimum Ningol Sagol Sam Ongbi Rosie Se Kuntra Mapurugi Ming Sagol Sam John Kawe Taudo Sing Matang da Maralebis Tubada Putoktuna Putu Haina Nupi Mapam Tawal Awang Laikai Miamna Tawal Bazar Maung Lambi Tingbi Kongjang Sangsin Ki Kongjang Duda Ketel Pambi Maibel Singsu Surga Ki Rosegi Asing Bat Langla Langzel Atuma Tam Namari Leneva Singna Putok Biu Hai Ki Sam da lai re mo hai ka sun da lai re mo hai su da lai re mo hai
mana seran turan to se ma hona thaja bale rakta badagi mayam mama hobbi har gan pas mo ni ngasi sia se mama habi ro na sale adu subana se se habi bangam dreba mo lu poro lo tan lai re ban pa mum se adu dagi ni mayam se ngasi bazar ni tholaga lamdam sigi miyam mama mating lauraga sakar tham da ko ya se pa no to piro adu ga mang si ko piu haidana masigi ko ni kana se sajari Children Home the Bangang Singa Ani Matung in a Karikari Tobi Abagi have the Yang Simba Hore, Haina District Legal Services Authority in Falweski Chairman RK Memsana from the Crep. Hongtang Sigisaro Moina, Terata Level Children Home the Nomigoiba Legal Awareness Cum Interaction Program on Pangto Crep, RK Memsana Makatana, Hongyang Sing, Kudong Sadaba, Karikari, Tangnabage, Makui Awat Pakarino, Legal Goiba Wapam Sing, Kanganaba, Thomas Pangtopon Hike. KCP की कुंट्रामापल सुबह मपो कुमन थोरम अंगारांग पार्टी की CSQ JSQ ट्रेनिंग सेंटर टेक्निकल हेडक्वार्टर मोबाइल यूनिट स्पेशल टैक्स यूनिट 141 बटालियन 131 बटालियन स्पेशल्स elite units amri lamdamasi tongan tongan mafam singda pangthokre hari lobasigi information and publicity secretary ensures as mangalgi serolmana handaki mapok kulmun numit asida 131 battalion da pangthokba toromda KYKL gi Foreign and Regional Affairs Secretary C. Langamba, MFL, KCPG, Army Chief Ais Ibumsa, MYLG, Camp Commander Dana, Captain Tamba, Captain Sumans, MFL G3, and Rovinamade, Camp Commander M. Punsivisuraki, Kanglepa Amagi, Wesagi, Yawal, Lantang Nabagi, the Mata Tawaikat Karwatova, Tovising Mokam the Ikaikuno Utpa, Loki President Gisegi Miam the Piba, Yapapauzel Patopa, Tarungi Sibgias, President Namade, Torum Sing Asida, Saruyar Kiba Singing Mike Dege, Numit Marilena, Magi, Warol Pivana, Mapum Torum Oke. United People's Revolutionary Fronts of Manipuri Aham Mapo Kumlant Ngasi Parties General Headquarter Divisionals Amade Sectorals Area Sing na tuan ba Thorom Singh Party Cadre Singh Amade Leva Myam Loina Pangtok Rahari Lobasig Information and Publicity Secretary L. Roland Mitegi Serolmana Party General Headquarter Pangtopa Mapungaba Thorom da Chairman T. Budhi Amade Vice Chairman and Romana Thoromopo Oke Party Information Publicity Oramba Lekidraba Kangen Bums, Kanglingan, Bugim from the Kaikum Utki, Party Subu, Safong Nabahona, Subu Mateng, Panglakiba, Yalway singing Mapam the Suikaikum Utwilena, Ningtam Land Pam Asida, Lanteng, Minariba, Amadi, Weza Lamnamge, Marup Mapang, Oibama Sung, Ningtambi, Hoda, Ideology, Manaba Yalway Punamaki Mapam the Su, Yapapauzel PK. Good Friday Amadi Store Sendina Lapada People's War Grove Marxist Central Chairman Manipur Christian Community Singda Yapapauzel Piri Taramasina Lapada Singmita Me Equimasal Amana Amagi Asoiba Aran Pumba Ngak Minaduna Apaba Maru Sangba Konayama Seminabagi Piraf Lominarsi Senglaba Several Sina Lapada Lofasina Catholic Education Society Manipur Talamba Atimba Dusu Komtolari Hausit Makadaba Pawina Sanui Paulo Bise. Ngasi sana pauda sarang par mamang laikai polo ground sa thariba Maison Trophy gi ngasi sana ke semi final da Bolero FC Singjamaina Endeavor FC Wangjingbo goal ani sunu thoidon final sangkre hang ani suba semi finals oina Mara FC Texamamadi A2 pasoi sanagani Kumbi Kangjibung da sathariba ani suba MLA Trophy gi ngasi sana ke ahan ba match da Lai FC Prompat na Kumbi FC bu goal nipal sunu thoikre ani suba match da Imoino FC Kumbi na Naransena FC bu goal tarang doya mada thoikre maka taba sanu pa boy ning thokjum dagi amuk phomigani Manipur Swimming Association na sinduna ngasi dagi Kumanlampak Swimming Pool Complex sa Unit Taranipal gi nupa masa amadi nupi masa swimmer sa nirom na saruk yaduna kontra mga suba State Age Group Aquatic Championship hawkre tonga-tongan ba sa higi group maritong na kaidoktuna atoy ahen tanagadori ba championship asigi ngasi pangtokiba meter yangkai gi nupa masa gi group 4 gi freestyle da Central Swimming Club ningthem pukri mapal gi L Lanchen ba maitaina ahan ba unit asigi ice don ba sarmana ani suba
SCK gi TS Darwin na ahumsu poison takre meter samagi nupa masagi group 3 gi breast stroke ta Central Swimming Club Ningthem Pukri Mapal gi ice nawbana ahanba KYO kongbagi K Lenin na anishuba madi unit asigi NG Sinajina ahumsu poison takhi United Veteran Football Association Manipur na sinduna mamang thagi tang kuntra mathoi degi team taranipal na group mari thongna khairuktuna Imphal gi mapal kangjei bungda sathariba RKFDS ahum suba sangai trophy Veteran Football Championship ki ngasi sanakiba ahanba match ta KMBFA kairak amadi SSDBFA Sadar Hills goal ani sanaduna draw sakhre KMBFA kairaki goal ani edu K Sanjit amadi Y Priona Merski ahanba amadi nipunipal suba minita sankibani CSDBFA Sadar Hills ki goal ani aduna RN Benjamin na Merski kunmapal suba amadi nipu suba minita sankhi tournament asigi ani suba Merski sanakibadasu tabaspa tabungkhok amadi City FC Sandel goal amamam chanaduna draw sakhre tabaspa tabungkhok ki goal adu L Surjit na Merski nipu tare suba minita sankibani City FC Sandel gi goal aduna N Singham na Merski kuntra suba minita sankhi sathariba tournament asigi hayeng ayu pung nipal tabada ahanba match waina ATBFA thangmaiba namadi Phlam Ya School ga sanagani ani suba match nungtil pung ani tabada FBFA uyumpok amadi IEBFA Salanthong ga sanagani ahum suba match nungtil pung ahum makai tabada Basai thangmaiba namadi Basak Sursanpur ga sanagani Oksu Ningthemsa kun youth club na sinduna tha sigi tang tarani thoidegi team kunma thoina group tare thokna khairuktuna club asigi ground da sathariba ONYC trophy lamlai kendra madi ando kendra village wise men's open 7 set football tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta AYL Nongren na MPL YWC Moirang Purel Bugol ani amada maitiba pikre ani suba match ki sanakibada FC lamlai na Riha village Bugol ani amada maitiba pikhi ahum suba match ki sanakibada NNCKA Nongren na INYTC Ithambo gol ahum sinoda amadi mari suba match ki sanakibada OFA Pungdongbam na ONYC team A Oksubu gol ani sinoda maitiba pikre Thasigi tang kundagi mathang thagi me ama phawba Maharashtra gi Kolhapur da pangthokadoriba Hero Junior Girls National Football Championship ta saruk yagadaba Manipur State Junior Girls team ngasi Maharashtra gi damak Imphal thadokre Hana international ki thakta football sanarabi ke Khomdombi Devina manager amadi AFCC license holder NG Ruhikantana Manipur team ki coach amadi Hemam Silki Devina team captain oina saruk yarugani All Manipur Volleyball Association ki miyang makhada Andro Masengpat Youth Club Andro na sinduna tha asigi tang tarani thoidegi team nipan group ani thokna khairuktuna association asigi ground sathariba ani suba led PH Dharmachandra Singh Memorial Steleben Men's Open Volleyball Tournament ki ngasi sanakiba match ta NYBA Naurem na AMYC Androbo set ahum sino kunmanga kunithoi kunmanga tarani palamadi kunmanga kunithoi da maitiba pikre amromda akan manong na maram oiduna ngasi sanagadaba match sing tha sigi tang tara taret ki ayupung taret tegi makha taba match sing sanaba hogani hairi Tarasri boy huzu makata ngasi nongwi okiba ingasi pawong lobise Environment Director tegi pangkiba ngasi okiba ay nga sahamadi nungjugi pawda khwaidigi sakiba Celsius degree kontramari dasmik sinotaru Khwaidigi ingba Celsius degree tarani thoi dasmik mari nipal Nungsitta yawi ising manangisang maximum da sada mariputra mga dasmik mari mga minimum da sada kun mga dasmik mapal ani oiki Ngasigi nong suki bagisang taruk dasmik ama millimeter ni Loy sila patang ngasi maroy pausing amo kana pisre Ngasi usit kiba nonglay nung sila duda nupi hum sire mayro yaw na miyoy kaya sopan nangle mafam kaya da yung kay cameron amang atatokre
Lengasing panamdi miyam bu nungayan ba madi miyam gi mamitagi mapi tahandabani haina Chief Minister N Birena Fangdokre. Amasung law lining amadi culture ama khakti ko ba lebak sengmani hariba kangbu gi lambida miyam na setpe sumloi haina Dr. M Darana Fangdokre. Nasi ko ine de STB ne pizaba Manipur ba umatan tojire meng tabe kuno ko umkana.